Lijep pozdrav ekipa i dobrodošli na moj kanal gdje s vama i vi gledate novu epizodu Mad Maxa. Da, danas ekipa igramo epizodu u kojoj ćemo da radimo nitro i da vidimo u stvari kako to vozilo ide sa nitro. Tako da ekipa idemo in game i da vidimo šta će nam se dešavati unutra. Da. Nitrous works, Saint! We have what we need to install the nitrous boost! Ok ekipa, evo nas in game i da vidimo, odnosno da uradimo taj upgrade nitra. Kaže da pritisnemo escape i da uđemo u garažu kako bi boostali nitro. It's time to give Magnum Opus Boost. Select boost kategoriju install dual nitro. Dobro. Idemo dual nitro. Ok. Ok. Kaže 35 ovih đavola košta taj nitro. Nitro done yet? Oh, yes, nitro installed! Now, let's baptize her and roll the holy sled. Da vidimo kako ide taj nitro. Sad ćemo da ga testiramo tu negdje. Samo da uzmemo taj pravac. I ti su sad. That's pretty good. Jump bucket engineering, huh? Praise be! Čombe, malo si pretjerao, Buraz. Malo si, Buraz, pretjerao. Ovaj nitro je previše za ovo vozilo. Bukvalno nas ispaljuje 50 metara unaprijed. No, test nitro dual na ovom pravcu, jeli? Želiš da ovdje testiramo nitro, jeli? A, ovdje na skoku. Oh shit! Čombe, moraš da popraviš ovo vozilo sada. Da, vidiš da nam se puši. Znači, pazite kako Čombe popravlja vozilo. Ne mogu kameru zoomati, ali nema veze. Defeat the sputters. Trebalo da uništimo neke, ili da se odbranimo od sputtersa, kako god. Hajde nek nama Čombe napravi vozilo do kraja, mislim da će nam ovdje trebati jer ipak treba da se nešto odbranimo. Čombe, bježi nazad. Čombe je naša raja. A spotter! We must silence them before they call their friends! Hear that? Shit. Brate, znači s nitrom ih mogu da ubijam. Completed! Koliko je ovo samo cool. Samo što sam ja rekao na space da imam. Ti suce, drago. Shift nam je kočica ručna, a space nam je... Želim ovo vozilo da uništim do kraja. To ću postići samo ako ovdje opalim. Pum. Da, pošto imamo tu nekih dijelova koji će možda Čombetu trebati. Čombe, da li ti možda treba još nešto s ovog vozila? Nešto smo... Mislio sam da ću izgubiti energiju ovdje, ali ne. Imamo neku misiju tamo daleko, ali nije to misija, to nam je bukvalno da idemo do našeg kampa. Da vidimo što nam se dešava tu. Imam neki loš predosjećaj. Ili ne, ili da, ili ne, da. Što nas to čeka ovdje? Sad ćemo da vidimo. Ekipa, isto tako, vidio sam da ste totalno slabo podržali moj posljednji klip, ne znam u čemu je fazon, ali skroz ste ga slabo podržali, ne znam zbog čega. Jel možda vam se ne sviđa igra, ako vam se ne sviđa igra da mijenjamo igru, možda se meni jako sviđa. I fakat želim da igram do kraja, jer možemo dosta u njoj da postignemo, odnosno da se dosta zabavimo. Si meni Čombeta kad vidim ja sam odmah u zabavi. What did I tell you? V8, not V6.
Čovjek hoće V8 motor, znači, ali neće V6. What the fuck, neko bi ovdje bio zadovoljan sa V6. 429 cubic inches, 460 horses, holy roll, and nobody could touch you on the blacktop day or night. Why, you'd be evergreen, eternal, road tripping with the gods. Čombe nije te ni... Gas town. Let's go there. No, wait. You can't just go to Gas Town. Frajer, hoću odmah da idemo Gas Town. On my angel for that run. Yes, it'd take a long time too. I'd probably need to get a couple of... Uh-oh. Cabbages! Get in the car! Wait! Ulazi u auto. Čombe, moramo da bežimo. Da begamo odavde. Oh. Let's go! Get in the car! Come on! Mora Čombe da uzme svoje ključeve. Lele, mačko, lele. Što mi se sviđa ovo što nemamo više gubljenje Nećeš zar. Hoće i boga mi. Begaj. Fire and brimstone would devour all! Go! Hold on! Hold down. Dobro, hold down, samo gdje ćemo? Those boys are the crew of Stankum! Scrotus, his deadliest underling! Profane defilers! Scavenger scum! Take road. Okay, take road. Kako god da mi idemo brzo, oni su još brži. Čombe, ode ti kuća, brate. Čovječe, koji efekti vatre, koji efekti dima, ne mogu da vjerujem da su to sve stjeredili u ovoj igrici. Kako neko može da ne uživa u ovoj igrici? You know, safe place. Budemo realna Somewhere we ekipa. can rebuild. Znači ja vas gleda MC. Jeet, of the Great Gameplay. White, we can make a What deal. the fuck što može vidjeti na MC? Trust they don't kill us. Klipove. Doesn't sound safe. Dobro, okej, možda ajde Not the ono best malo we can do. zabavno I je don't think we have a choice, Zane. sa ovim... Zabavno je sa... Da promijenim. Zabavno je kad igra neko PvP pa ono malo, ajde igraju se This ovo. part of the Great White is Što je, brate, zanimljivo Jeet's toliko na territory. MC-u da se svi Like lože everywhere toliko na else njega in da je this realm, nenormalno dobar. It's been overrun by Scrotus. Warboy camps Sam ja and realno patrols are everywhere. igrao sam puno bolji PvP igara, like League of Legends, like World of Warcraft. Znači, puno bolje igrice sa PvP-om i puno zanimljiviji PvP imamo na njima već na MC-u. Znači, treba nenormalno bolji skilli, nenormalno bolje sve. Hard to get one. Neko nam smeta sa svjetlom. Ali te igrice nisu podržane kod nas. U čemu je faza? Čemu je fazon što te igrice nisu podržane? Hajmo reći League of Legends često podržane, to bez danji. Ali brate mili, what the fuck? Isto već tako većina vas, hajmo reći Clash Royale je jako zanimljiva igrica. Will this Jeet recognize you? Good chance he will. Yeah, well, but there are no friends nor favors in this wretched land. Wow, gdje ćeš dole? Wow. Otišli smo u 3 lijepe. Da li mi možemo gore izaći? Trebao bi moći, a? Brate, mili. Pobjegli smo im u zadnjem trenutku. Znači, ja idem do cilja, neću ni su kim da se tučem. Idem do nekog cilja, a sad šta nam je ovdje cilj, sam Bog zna. Ok, došli smo u neki kamp. Nisam pratio igru, ali izgleda da su ovo neki prijateljski kamp. It is me, Jumbucket,
master race jockey, and skilled Blackfinger, who's an acolyte to the angel combustion who beseeches you. Who's your driver? Does he have any knowledge of this? I fear not. Your pain must linger. I'm sorry, but he is a driver of otherworldly skills. Yes, you see. Why would I need a driver of otherworldly skills? Scrap monkey! Please! Please, we aim to enter the Dead Barrens, and all my gear, it was destroyed by infidel scavengers. And we need to heal this machine. If you let us work here, why, with his saintly wheel hands and my black fingers, we will deliver to you my a black bona fingers. fide grease pit. Ah, praise be the prophet. Let him inside. Ok, ekipa, izgleda smo došli do novih prijatelja. Ajmo ih tako nazvati. Sad za sad nam jesu prijatelja, šta će biti kasnije ja ne znam. Ali ušli smo tu u neki teritorij gdje neće biti borbe. Vjerovatno ćemo neki deal sklopiti. Ali zanimljivo je ovo, što se u stvari desilo sa svijetom. Samo tako. Da, mnogo je zanimljivo. Ništa ekipa, ja ću ovdje da prekinem ovu epizodu jer želim da u sljedećoj epizodi idemo gore do ovog tipa da vidimo stvari ko je, šta je on i zašto smo mi u stvari ovdje stigli, odnosno došli. Ekipa, nadam se da ste uživali u ovom klipu i ako jeste, nadam se da ćete ostaviti neki like i subscribe ako ste novi na kanalu, da ćete šerovati ovaj klip i da ćete podržati ga koliko god možete. Ipak, mislim da se trudim dovoljno da vam pokažem da ima još neki drugi bolji igara od MC-a i tako ti nekih low igara koje možete puno više uživati, a trebate nekome da pružite pažnju. Ipak, mislim, nije Muđa jedini koji snima high igre. Da. Ekipa, mi se vidimo u sljedećem klipu, na to da vi meni budete pozdravljeni, peace i čao!